Oh, there you go. Bruno você acha, mano? I knew Mama God. Wait. You don't know what's happening. Now we are now. How come this is yes? Because I'm shy. Yeah, okay. Yeah, stay this. This how we progress now. Hey, I'm feeling now, but what are you doing? Remember now to laugh. Long time, darling. I long time, darling. Long time, darling. I feel so. When we darling, I do am feeling darling. It was 2010, ngihamba ngibhekise emphakathweni ngoba ngamshawu nempesa mangibheke kusekafetheni ngaliphunga nephaketheni engabhesondela sidle kwampoka ngipakishikwama ngihambe nejosi ngicele nkulunkulu endleleni ngetholi ingozi kwaphela amanzi ngawuthola umsebenzi ngehlakenyukela nginezipho ngiyogeza amateksi ngifona intombi endala imbuzo ukuthi njani impilo funa ngezemphansi sakumuntu ofalisnik impisi ngibe buhlungu kazi ngimphendule mthini ngithenga kamphenduli kwasengikhalela ngendlala wathi usesapha nokudalisa inyama lendluyojabo ngimcela umama ngibeke emthandazweni shisa iphepha ecele kwabadala bengibeke emazweni wathi mntanami ngiyezwa ngizokwenza kanjalo nabo masekuphelela amathembu bokugquthandaza benguza impilo mntanami anginakile time ngale fone ngifonela ngaye yakamakhelwane ngathi kulungile mama ngizofuna ntambama wayifana ngizomphela amandla ngadangana ngoba bengitshela ukuthi makethothi kuzohlangana lakumalaze kasithele ngihleli ngibhalisile within the week receive the call in the office bathi umuntu njengawe somdinga emsebenzini usaqashile Kakubela. Kanti uzoshaya wena ngoba. Angizange ngibonise amaseko ngomsombuluko ngayabona ngasebenza ilanga lami lokuqala ngangakakhona ngekula injabulo ngikhipha ifoni ngithinta mama sasolothi indlela ngeke isakulokotha esho ngezizotha ethi akabongo phezulu ngalowo mzuzu ngizwa amazwi abantu ashelo phezulu ngasembuza ukuthi mama kanti ukuphi wathi usemtholampilo uncenga impilo akaphelile kodwa kukho kubi kakhulu ngingakhali wathi mntanami khumbula ukuthi ngiyakuthanda khumbula amazwi ababo ukuthi indoda ekhaya wadlula insuku embili kwathi ngolesithathu ngisemsebenzini kwakhalifonela kukwini ngiba sabona futhi ngicela ufisa kuhle yimina lelo siswami wena ngakusiza ngani ukuze uswile umama kulele sibhedlela ngizwile impela amaphambilini uke bafonela kuthi umamele le ndaba kumele ngikutshele senginamzuzu emini uma wakhe esishiyile emhlabeni ngaxolisa Long time.